Parliament yacamu kongeraho shilingi 15 aha sente eziri kuhebwa abagurusi n'abakikuru hamwe no kucendeza aha myaka ibine kutongeraho esente ezo okuruga aha myaka 8 okuza hari 55 y'obukuru. Akakiiko ka Parliament akabyembarira kajamu kutandika n'omwaka oguri kwisha abagurusi n'abakikuru abarabe bahikize emyaka 55 no kweyongera yahiguru bija kuba nibatunga shilingi 3,000 buri kwezi. Ripoti eyashobozebwa Ministry y'ebyesente eriselva neyerekangu ombaro gw'abagurusi n'abakikuru abaganyirwe omu programu ya sente ez'abagurusi n'abakikuru beyonjire okuruga aha mitwaro 8,15,932 mu kwezi kwa 11 omwaka ogwa2021 kwaza ahari emitwaro 8,608 omu kwezi kwa 12 omwaka gwa2021. Omwezi wa Speaker wa Parliament Anita Amongi yaragira Ministry y'ebyesente okwanjira orukarara rw'abashubuzi abaguriza ebyamaguzi byabo Government ya South Sudan abashashwirwe okurwanjira omu Parliament. Eki kijaho hanyuma ya Minister w'ihanga w'ebyesente Henry Musasizi okugambira Parliament ngo Government yasyaza dola za America eziri kuhika obukikuru 29 eziri kushashira abashubuzi abo. Omunyamakuru witu Jamima Ayebare natusiyamo ebirikuchara. Abanyeshenjero bino kwetomita hari government ahabo kucherera kushashira abashubuzi abanya-Uganda abahire by'amaguzi government ya South Sudan. Abanyeshenjero aba nibajamu no government ya South Sudan yaraganisa mu government ya Uganda shashura abashubuzi aba kandi nguye gumene banjubwa eje shashura enkaloni okisiya hati abashubuzi bakashashwire nibagirangu bakafuna kumanyisibwa mu company zibashashwire neze zina kakwate n'abantu bamano mu government. Omukubagarika mu minister w'ebyesente Henry Musasizi ayorekire mu government obwa hati eshashwire abashubuzi obukikura binamwenda bwa dola kandi obwa hati hasigire obukikuri 12 bwa dola za America kandi zirahache kushashura. Musasizi nashobora government ebireshashwire mu bicweka kandi na sente sigire niza kushashura. Eki kitumira nitamungo muyambo omugambirizi w'ishenjero kuragira minister kuhereza ishenjero ningashe parliament ekipapura cy'abashubuzi abashashwirwe hamwe n'aba barashashura weekend kwija aha bwa Radio West Jamima Ayebare. Webare mnonga Jamima Ayebare ahabwo kutwisiyaho amakora ago. Omumakura gandi abebyo kwerinda omuchanga ekyarwenzo West bayemereza emirimo y'ebitongore bishatu ebirukukorera omuchanga eki obwo barukorekangu harimu obutari buringaniza omumikorere yabyo. Ebitongore ebyayemerezibwa harimu ekya Indigenous Banyoro of Buwekura Singo and Toro Reparations Agency Limited, ekya Bunyoro Kitara Reparations Agency Limited hamwe n'ekya Baruri Banyara Reparations Agency Limited. Ebitongole bishatu ebi nibigambwa kuba bitwire nibikunga abantu okubyegitaho omuhururu eyo kurebangu byatunga itaka ryabyo omuchanga ekyabunyoro eryabire ribihirweho okurebangu barugarukana. Eliasto akatebwa RDC owachenjejo najangwa ebitongole ebi bitwire nibyihaha abantu esente otireho nano kwinegeza okushorora omu bantu omu byanga ebyo. Mobilizations bazili kana neze mobilizing kwa mbenga kwa bakumbaruli bitya byoro tanzo video imando soshanga cyane bantu bari mu bayiro no so tukiza ngo umuntu arakubiza radio zagambe bitero na yakwa enki ushoboza sente umbantu na umuntu ubona yakwa arashwa rero ari mu kugi kabana youth umuntu kandi youth ko ari mabi Omwaka ogw'2019 ebitongore ebi bikatwara government ya Uganda omukoti otireho na kabaka wa Uganda hamwe n'akakiiko aka Uganda Land Commission bari kubitora okubibera itaka ryabo okuruga ahari bishenkurubo omuchanga kya Bunyoro. Solomon Mpumuza olumemba wa Bunyoro Kitara Reparations Agency Limited najangwa ebyo byona ebirikubagambwaho tibyine buhame.
Minisitule y'ebyamagara erizooba yahamya abantu 78 abasya abashangwa biine endwara ya covid-19 ekyaleetera omubaro gw'abantu abahamibwe okuba biine endwara egi omu Uganda bahika 16,940. Minisitule hona yahamya abandi bantu 7 abaitwa endwara ya covid-19 kandi abantu 3,540 nibo biisirwe endwara egi kuruga ebarukaho omu Uganda omu kwezi kwa kashatu omu mwaka ogw'2020. Abantu abakizire endwara egi nibingana 9,329 kandi abarwaire 177 bonka nibo bakiri omu marwariro nibaragururwa. Za dozi z'omubazi ogwa covid-19 zirikwingana obukikuru 12 69,641 nizo zaherize okukoresibwa omuhururu eyokusirika endwara ya covid-19 omu ihanga ryona. Obwo ebyentasya birikugaruka omu buteeka omu ishengerokazi owa disitulikiti ya Buhweju Olive Akatukunda Koyechenga nayenda abanyayuganda okutamaani aha bintu by'omugasho. Koyechenga najanga n'obw'endwara eya covid-19 etiisire bantu bingi bitu hona eteganiise munonga ebyentasya y'ihanga ahi za bizinesi ezimwe zakingirweho. Aine amasiko mingi ngu abantu baheza kugira omujinya gw'okukora ebyentasya nibiija kugarukaho juba. Emyaka eyingwire tubanza kubasisikarirwa ebintu bingi munonga mutakaho amasiko emirimo egifiire abamwe babire biine bizinesi zikafa zarugaho okulindire abandi abaana biitu ababire barikomu biine babire barikamu baatamu abandi abaana biitu nangwa bishiki baswerwa abandi babire bamaama gwenu ensi yakyakara konka ninyenda kubagazamu amasiko ebyo byona nobibiireho tumanye ngu ruhanga kitwire pulaani kandi ninyenda kushabana nimwe nimuteko amaani tubase kutandikiraho rero tubase kugumizamu tugenda omu maisho ahabwokuba okuba kiri omu nsi notekwa kwetebekanisa kureba oku orariho nanoku orabiiseho amagara gawe n'eka yawe nanabokukunda abari haihi newe nibashaba okukozesa amaani kwebisaho. Olive Akatukunda Koyechenga ori omu ishengerokazi owa disitulikiti eya Buhweju. Ochurikize Radio West Radio Best aganigamwe omugutu wakwihiraho erihanga. Minisitule y'ebyobwegyese omu ihanga rya Mozambique nejanga amashomero garikuhika 8 nigo gasiisirwe ihunga esande hwire. Za tenti zaherize kuteebwaho okubasa kukoresibwa nk'ebibiina ebyabeegi barikuhika 30,000 hamwe n'abashomesa 47 abateganisiibwe ihunga eryo okuba baba nibashomeramu. Ihunga ritiire kyanga ekyabukizi bwa buryo bwa Africa esande hwire nikwo kwita abantu barikurenga omuri 8 n'abandi bingi basigara batiine butaaho. Ekyanga ekyo obwa hati kiri omu kizibu ekyokwija kuteerwa ihunga ery'omurundi gwa kabiri eririkuteekateeka okwija kuteerwa ekyanga ekyo omusande egi etakahwireho. Amaka mingi gariyo nigagurira kimwe ebyokurya okureeba ngu ihunga eryo kuryaza kuteera ryashanga abantu biine ekyokurya omu maka gaabo. Ohurikiriza amakuru aho niho gagarukira orare kurungi.